Bagay yo vin disi koun ya. Awe so pou gen pou ba. La pou pou mwen jampou. Sa pou gen si mwen Yo, pa konen mwen sou 2 mwa la min de m selibate men. Selibate men, sak selibate a wadi? Non min, de ou ba yon minaj men, yo le sa selibate men. Nan, kiyet! E yu men, sa vle di, m selibasyel, paske m gen madem. Non, baba, pa yon selibate. Mwen yon gare yon sa to gla. Sa vle di, ou gen madem, ou pa gen madem, ou selibate men ou gen madem. Sa vle di, selibasyel. Pa yon selibate, pa yon selibate. Ou apre di dik dola, ma foutou kout gale pi kote. Yo gare, ou pi sa. Yo, mal etan de Yo gare kon sa. Mal etan de mi, nou to sot bode mi. Ou pi sot mi. Oh, no. Ket mi si, tok la ba se dega bo soume la. Ket, mwache se bien chè la. Tok la ba se dega bo soume la. Hey, tale, bay tout bode, tale. Ou da val manje pou mwen ava mwen? Ou akte manje sa monshe. Akte manje sa monshe de gwa. Sa vle di, bon basa bon mou kate neta, pou mwen bati kala demi. Mwen manje sa. Mwen se fi ken, aske kem bad wadi. Men, Kout sa bom la, ou e valerite to glas. salye men, ou e nan bay tout mboli men. Ok. Tok la, sa mwen kon sa men. Mwen bode la, Ok, aman chen, sa bom la to glas. Aman chen. Mwen nan men, mwen ti kalda a yon. Sa ka fe mwen. Mwen kou la men. Mwen fote kwa wansi di la yon. Jam se gen la men, nek la ap diwa ma wasi bonbo. Le blade. Kiyet. Demi sa ki plus ke sakrifis isi ba. Ekzempla ou el, e nou menm nou fel ou avek. Poutan dat nan bay swen nou. Men net ave bagan mi si tout e bay swen nou. Demi sa ki plus ke sakrifis isi ba. Ekzempla ou el, e nou menm nou fel ou avek. Poutan dat nan bay swen nou. Men net ave bagan mi si tout e bay swen nou. Tout alam ki fem jwen moun felicitem. La jam, sam-tam, se tout sa li koutem. La dan, pou yo tande blem ap chante realitem. Müzik sa son fason, mou di mba pou ke sakrifem. Pou rap, pape la fote dan. Yo, ak gen men. Ou mou pou kou men, sak pase men. Yo men, mwen gwen kapte men. E sa mwen ti fi pou fene takou piye pou ak pagin la pou ya men. Sak pase men. Yo men, nou va konen men ti mou boka ki nye smash te men, telman gog men pou manje. Nye si mal bay tout a tok la men. Si va sen bon nan men. Si bon nan de men, depa den men. Ou pa jem, tok la pa jem pa bon sou men. Mwen tak fe sa fe men. Men tok la pa jem bon sou men. Yo fè manje nan matin. Aujourd'hui aussi c'est si tok la pa ben tok la. Men mi se pase bo la kala y manje din men. Yo fè manje asi yo. Te mwen fè manje pou la tout jouni ya? Oui. A 10 di son manje? Tok la telman visye men. On est à tembe misye wapa. Se sa, depi evi 10 di son, tok la met fin manje. Ti kakinyas gen wapa. Yo, sa fe la. Kè misye? A fe bay tok sak la gen an peye la gen. Wap sou kiye moun net misye. Sa fe moun da misye men ma 10 di son.